Ikirwa cy'inzoka giherereye mu birometero bisaga 33 uvuye muri leta ya Sao Paulo mu gihugu cya Brazil. Niki cyatumye inzoka nyinshi cyane zisigara kuri iki kirwa? Kuki abantu batemerewe kuhatura cyangwa kugendera yuko bishakiye? Niki gituma inzoka zaho zitandukanye n'iziboneka ahandi ku isi? Uyu munsi reka tujye kuri iki kirwa dusobanukirwa amateka yacyo, amayobera yacyo n'ibintu bidasanzwe byatumye kiba kimwe mu bice bitangaje cyane ku isi. Nge nitwa Ngendahimana Daniel, iyi ni Kuri, icara wige. Ikirwa cy'inzoka gifite ubuso busaga metero kari 430. Nta muntu n'umwe ugituyeho cyangwa upfa kujyayo uretse abari mu bikorwa by'ubushakashatsi, nabo babanza kubisabira uburenganzira inzego zishinzwe umutekano wo mu mazi agikikije. Igice kinini cyacyo kigizwe n'amabuye manini ndetse n'ishyamba. Ikintu nakubwira nuko muri Kanama iki kirwa kiba gihagaze ubushyuhe bugera kuri 18.38 degrees Celsius, naho muri Werurwe ubushyuhe bukaba bugera kuri 27.28 degrees Celsius. Abashakashatsi bagaragaza ko aka gace kagenderwa kure n'ikiremwa muntu gashobora kuba gacumbikiye inzoka z'inkazi ibihumbi n'ibihumbi, kuko nibura metero karimwe ni ukuvuga ngo aho abantu babiri batakwicara bisanzuye uyisangaho inzoka ziri hagati y'imwe n'eshanu. Teye ubwoba. Basobanura ko habarurwa inzoka z'inkazi zo mu bwoko bwa Golden Lancehead vipers ziri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4. Bivugwa ko uwo ziriye nyuma y'isaha imwe ashobora kuba yitabye Imana. Ni ikirwa kiryoheye ijisho mu runyurane rw'ibimera by'amabara atandukanye n'inyoni z'amoko menshi atandukanye, ariko abantu bakigendera kure kubera ubwinshi bw'inzoka z'ubumara zituyeho. Urabyumva? Abashakashatsi bavuga ko umuntu wa mbere wabashije gutura kuri iki kirwa hari mu 1909. Uwo muntu yagenzuraga ubwato ko bwahagarara kuri icyo kirwa, ariko nawe yaje kurumwa nazo birangira nawe ahise ahitabira Imana. Iki kirwa nta mikino mw'abantu. Bivugwa ko iki kirwa kigeze kujya cyifashishwa n'abakora amagendu aho babikagamo imitungo yabo bizeye umutekano wayo, kuko nta muntu wari kuyivogera kubera izo nzoka z'inkazi. Mu yandi magambo, abantu b'abakire baba bifitiye imitungo ihambaye bajya kwihisha kuri icyo kirwa, kuko baba bibwira yuko na wa mujura wigize inkorokoro ataha kandagira kubera yuko inzoka ziriyo zamurya. Ariko numbaze ngo abo bakire bahagera bate? Kikirwa n'akasamutwe mw'abantu mwe. Inzoka ziba kuri iki kirwa ubusanzwe nta bushobozi bwo koga zigira. Bisobanuye ko ziguma ku kirwa, ntizijya zigerageza kwegera amazi cyangwa kukivaho ngo zigere mu kandi gace. Uko kuba mu muhezo kuri icyo kirwa bivuga ko byatumye ubumara bwazo bwikuba inshuro 5 kubwo zari zisanganywe. Guverinoma ya Brazil yashyizeho amabwiriza ko umuntu ushaka kujyayo mu bikorwa by'ubushakashatsi abanza kubisabira uburenganzira, agahabwa umuganga umuherekeza kugira ngo amwiteho mu gihe yagira ibyago byo kurumwa n'izo nzoka. Ubumara bwazo iyo ngo bukwinjiyemo butuma impyiko zihagarara gukora cyangwa zigatera ihungabana ry'ubwonko ku buryo umuntu ashobora gupfa mu buryo bwihuse. Uretse kuba ubwo bumara bwakwangiza gusa, abashakashatsi bavuga ko bushobora no kwifashishwa mu gukora imiti itandukanye irimo n'iyavura indwara z'umutima ndetse n'izindi. Urabyumva? Iki kirwa kinakorerwaho magendu y'ubucuruzi bw'izi nzoka zitaraboneka ahandi henshi ku isi, aho bazitega bakazigurisha n'abashaka kuzororera mu bindi bice. Inzoka imwe igurwa hagati y'ibihumbi 10 na $30. Ayo mafaranga ni menshi mu manyarwanda. Ibaze kuba inzoka nyine imwe ishobora kuba yagura miliyoni 15 z'amanyarwanda. Umva ko mworoha inzoka pe. Ariko iki kirwa ntigiteye ubwoba kubera inzoka gusa. Hari n'ibindi bintu byinshi bidasanzwe bituma iki kirwa cy'inzoka kiba ahantu hihariye cyane ku isi. Urabyumva? Kimwe mu bintu bitangaje ni uko inzoka ya Golden Lancehead iboneka kuri iki kirwa gusa. Nta handi ku isi y'inzoka iboneka mu gasozi. Abashakashatsi bavuga ko mu myaka myinshi ishize iki kirwa cyari gifatanye n'ubutaka bwa Brazil, ariko uko imyaka yagiye ishira amazi y'inyanja yarazamutse, iki gice kiratandukana kiba ikirwa cyihariye. Mu yandi magambo, cyatandukanye n'ubutaka bwa Brazil kita kiba nk'ikirwa kiri mu kato. Icyo gihe inzoka zari zisigaye kuri icyo kirwa nta buryo bwo guhura n'izindi nzoka ku bundi butaka bwari bugihari. Uko ibisekuruza byagiye bisimburana, izi nzoka zatangiye kugira imiterere itandukanye n'izindi kubera kuba hazonyine. Inzoka nyinshi zo muri Brazil zirya inyamaswa no nk'imbeba n'ibindi bikoko,
ariko ku kirwa cy'inzoka inyamaswa z'inyamabere n'imbarwa. Ibi byatumye Golden Lancehead yishingikiriza cyane ku nyoni ziza kuri icyo kirwa. Iyo inyoni iguye mu gace izi nzoka ziba zirimo, iyo nzoka ako kanya ihita yitamira. Niyo mpamvu Golden Lancehead ishobora no kurira mu bimera no mu biti ishakisha inyoni. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 bivugwa ko kuri iki kirwa hari itara rinini riyobora amato rizwi nka lighthouse. Abantu bari bashinzwe kuricunga bigeze kuba kuri icyo kirwa, ariko nyuma uburyo bwo gukoresha iryo tara bwarahindutse, ritangira gukorwa mu buryo bw'ikora, mu buryo bw'automatike nyine. Ibyo byatumye bitaba ngombwa ko abantu bakomeza gutura kuri icyo kirwa. Ubwo ngubwo n'abari bagisigayeho byarangiye bimutse nyine kubera ubumara bw'izo nzoka. Ikirwa kandi gifite amateka ajyanye n'umuriro. Wari ubizi se? Ikirwa cy'inzoka gifitanye isano n'igikorwa cyo gutwika ibimera. Izina Queimada Grande rifitanye isano n'igikorwa cyo gutwika ibimera. Mu yandi magambo, nubwo nahoze kuva kare mvuga ngo ikirwa cy'inzoka mu rundi rurimi bivuze ko ari Queimada Grande, ubushakashatsi bukaba butubwira yuko ibyo bifitanye isano no gutwika ibimera. Reka ngusobanurire gato. Amateka yaho avuga ko abantu bari bahatuye bigeze gutwika ibice by'ishyamba mu rwego rwo kugerageza gukoresha icyo kirwa cyangwa kugabanya ibibazo by'inzoka zihatuye. Naho iryo zina ryavuye. Usibye ubwoko bw'inzoka bwa Golden Lancehead, kuri iki kirwa hari n'ibindi binyabuzima byihariye bitaboneka ahandi. Hari amoko y'ibikeri, inyoni n'ibindi binyabuzima byagiye bihinduka mu buryo bwihariye kubera ko iki kirwa kimaze igihe kirekire cyaratandukanye na Brazil kigatura cyonyine. Ibi bituma abahanga bafata ikirwa cy'inzoka nk'ahantu h'ingenzi cyane mu kwiga uko ibinyabuzima bihinduka iyo bimaze igihe kirekire bibayeho mu gace kamwe kandi byonyine. Hari inkuru zivuga ku butunzi bwaba bwarahishwe kuri icyo kirwa, ndetse bamwe bakavuga ko inzoka nyinshi zaba zarabaye nk'abarinzi b'ubwo butunzi. Ariko ibi ni inkuru zagiye zivugwa mu gihe kirekire kandi nta gihamya ihagije yemeza ko hari ubutunzi bwahishwe kuri icyo kirwa. Kubera ko nyine twahita tubyibaza tuti, ese ababihisheyo bo banyuraga he? Icyo ni ikibazo nyine. Hari kandi amateka y'ubwato bwagiye buvugwa mu mazi akikije iki kirwa. Kubera amabuye n'imiterere y'inyanja yaho, bityo kugenda hafi y'ikirwa bisaba ubwitonzi bukomeye. Uyu munsi ikirwa cy'inzoka ntabwo ari ahantu umuntu ashobora kujya mu biruhuko bisanzwe. Kuhagera biragenzurwa cyane, bikaba akarusho ku bashakashatsi baba bafite impamvu yemewe yo kuhakorera. Impamvu si ukurinda abantu inzoka gusa, ni no kurinda izi nyamaswa ubwazo, kuko Golden Lancehead iyo nzoka iboneka kuri icyo kirwa gusa, kandi iri mu bwoko bwugarijwe no kuzimira. Iyo habaye ikibazo gikomeye cyagira ingaruka kuri izo nzoka, bishobora kugira ingaruka ku bwoko bwose, kuko nta handi ku isi bubarizwa. Urabyumva? Niyo mpamvu nubwo ikirwa cy'inzoka kizwi nk'ahantu haba inzoka z'ubumara, ku bashakashatsi ni ahantu h'ingenzi cyane. Ni ahantu habafasha kumva uko ibinyabuzima bishobora guhinduka, uko bishobora kumenyera ahantu hatandukanye, ndetse n'uko ubwoko bumwe bushobora kubaho imyaka myinshi. Kandi ibyo byose bituma Ilha da Queimada Grande iba kimwe mu birwa biteye amatsiko cyane ku isi. Ngayo nguko rero. Ubu se nsori jano mwandenganya. Iyi ngiyi iyo nibona kure, nge nitwa Ngendahimana Daniel. Agataho mujye mwitwararika mw'abantu.